O te rā nei I tauatua I te mauri o te taonga whakaihuaka I te wāhanga whakataetai o te whakataetai Kapa Haka o te rohe o Mātaatua waka ki te Pua hurutanga o Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. I whakawhiwhia tēnei taonga whakahirahira ki te kapa e kia nei ko Ngā Uri o Awanuiārangi. I reira Te Okiwa McLean e mātakitaki ana I ngā whakaritenga o te taunga o tēnei taonga ki wainganui a rātou kia mātakitaki ake tātou. He waiata whakangahau. He kapa whakaihuaka. Me whakahihi ka te kapea, engari I runga I te humari, I runga I te waimari e tonu, I runga I te harikuakua. Ko whakahokia mai te taonga, ki tēnei o tōna whare, te whare pukapuka, te kōputu kōroa tāhi mokomiri. Ko Ngā Uri o Awanuiārangi te kapa toa I te wāhanga whakangahau ki te whakataetai Kapa Haka arohe. He kawe I ngā pūrākau o nehera, o tō tāua waka I a Mātaatua, whakatakotoria ki runga I tā tāmira, ngā kōrero mo te waka, te whakawhitinga mai, ngā manu e rua, a mumuhau rawa ko tākere tau, me tērā o ngā pūrākau, e nena a muri o tērā, I kawe a mātou, I te mate o tērā o ngā kōka, tuihana puk, whakanui atu I aia, anō nei me ngaro mate, koro tutua. Tae rawa ki te whakanui te hunga ora pēnei I te whakaruru hau o Te Whare Wānanga o ngā tiawa whānui. Tino a tāhua ko I te mauri, te pau. Te taumata o tō tātou Whare Wānanga, me whakauru he whakaaro nui mana, he whakanui aia ka tika. I te wā e orana ia. Tērā hoki te whakahaua koroua ki te kapa. I think the big thing is, I tangi te tētere. Ia koutou. So congratulations. And all the best for the next one. Start thinking about the next one already. Ia wā ko ia tērā nea, me angi tūtonu, me ke whanu kutonu. He tohu pai tērā, rawi kiau ngā kōroa te kraua, tērā kraua he momo ne, no tua whakarere. He nui tonu ngā kaihaka I tai waiwai tapu atu ki te whatarangi o tāne rore, mehine rehia. I'm just so proud of all of us, especially us. It's our first time, and winning whakangahau, get it? Yeah. And look, second time in a row, that's how we do it. Hei tā ngā kaihaka nei, nā tēnei whea ko kua mārama te kite me te rongo I te ahurea, I te tuakiri, I te iwitanga anō hoki. It was really good for like identity reclamation. I found it was like I stand a little bit taller now. Definitely. I feel more me. I've been quite disconnected to my Ngāti Awatanga, and since I've started at Te Tohu o Te Oro o Ngāti Awa, for me that was like the introduction to my iwi, and then performing for Ngā Uri o Awanuiārangi. It's, you know, we've been able to connect with others, with whānau. Koe nei te toa ngā tuarua karapipiti a te kapa, aha kua he whakangahau, he whakataetai tonu, kairoto. Rawe kiau te whakangahau nā te mea, ahua traki hana ke pia ahau I tēnei wā, kei kua kaumātua ke te tinana, e rawe te whakangahau mo tērā tūmomo āhuatanga, te āhuatanga Ngā Uri. Ko Ngā Uri o Awa, e haruru mai nei. Te Okiwa McLean, Pūkāea. Ana ka mihi tonu ake te ngākau kia koutou Ngā Uri o Awanuiārangi. I whakawhiwhia nei ki te taonga mo te wāhanga whakangahau o te whakataetai Kapa Haka o Mātaatua rohe. Ka